Maayong buntag. May buntag sa Unsa man ni, Ter, makasabot ra kag Bisaya ani kay mga Bisaya ra ba kay mignaong dire. Agoy! hala brother, taga probinsya kay ko brad. Taga mas Negros maayo. dito. Negros. Okay, dapit sa Negros inyo ha, Ter. Taga Mau. Kuan ka na dool sa Bayawan. Okay. So di lang ta maglangay ani na nalibog sad ko kung sa may tinuod pangalan nimo ano sa imong Facebook kay mura mag-incheck dinhi. So Ter, pailas pangalan Ter. Akong pangan jud brad is taas man akong pangan brad, pero pwede ra ko tawgon og Vanji kay Evangeline man akong pangan taas ba. Si Sister Vanji na lang akong angga nimo ni ron. Okay, so naay mga pipila ka pangutana nga akong ihatag nimo nya again no, salamat sa imuhang pagka-Katoliko jud. Sa akong na basa man gud sa comment section nimo didto, Sis Vanji, nga kining born Seventh-day Adventist ka. Unsa man ka tinuod Yes, brad, kay kuan man ko brad kanang gikan pagkatawag yun ako Sabadista na mi kay ako mamagpapa gibunyagan sa Sabadista ba. Dito sad sila gikasal Sabadista. And then nagtubo jud ko brad nga walay laing teaching bitaw akong nakuan kay mostly jud labi na welcome kayo abi nimo ang Sabadista man god kay SDA man jud ko no. Pila na maedad nimo karon, Sis Vanji? 47 na ko brad. So naka sa gawas nasod ron. Ana Asa man dapit na sa gawas nasod, di pwede na itong may bawa ana. Sa Japan ko brother. Wow, Japan. Oh. Konnichiwa. Sige. Konnichiwa. Oh. Kanang sige padayon sa imong istorya kay murag excited ko aning tungoda ari nga part. Kuan siya brad kanang since walay lain bitaw ko nga nabawaan nga teaching bitaw sa simbahan, so ako yung gipakadak-an ang Seventh-day Adventist jud. Kay gilabanan jud nako na brad unya gagmay pa mi hantud nagtubo ko. Tinud-anay lang maay kay ko sa Biblia. Wow. Kay murag walking Bible gid ni ron. Ang Bible kay bisan bata makigdebate na sa mga SDA. So dili kay ko ana mo kuan din bisag sayop ipaka sakto biya jud namo brad. So dili mi mo dawat og sayop. Kuyawan no. Ang nakakuan jud siya brother kay kanang bisan og kanang ang ako bitang usa ka maguwang kay actually kami jud sa kami pila mo ka igsuon tanan? Pito mi ka pito. Kung mamagpapa ikapila man ka nga igsuon? Ikatulog ikan sa kinamanghuran brad. Sige. Then akong mama na itulo ka anak, then asay tulo ka anak akong papa. So ang tulo ka anak sa akong papa mga Sabadista. Sa akong mama Katoliko. Then karon sa amo jud nga pito na ako'y born again isa nga kinamanghuran namo. Born again siya antod karon. So lain jud mig reliyon brad. Murag kuan mo og sa kuan pa ni halo-halo saksak sinagol ni. Kung mag-abot mi brad iya ra bitaw mi og kanang kuan, so kanang murag na kuan na mo nga magdebate ba. But dili ko maapil kay kanang usay mo tubag ra ko pero dili jud kay kumukuan kay dili ko ganan mga igsuon ra man gud ni. Ter basig matingala ka nga watay kamera diha kay naka-live taron sa atong Facebook o sa YouTube channel. Sige. Okay ra brad. Then hantud to ni abot sa punto brother nga na edad ko og 14. So graduate na kog elementary ana kay na late man ko graduate ana kay kaundang ko ba. Then gidala ko ni kuya ni Brad Tonyo dito sa Cebu. Then dito siya nagsigi og explain ako, nagsigi og kan tanang mga pangutanan nako brad gikan sa pagka. Kinsa man ni si Tonyo, Kuya Tonyo nga imong gimin? Anak sa akong mama. So Katoliko siya. Katoliko siya brad. Mao dayon to ang iyang gibuhat kay para makasabot jud ko. Mahilig siya pamalit og tape. Di ba born Adventist ka imong mama? Di ba born Adventist ka din imong mama ug papa nagkasal gid sa Adventista?
Yes sir. O nganong naman ni Yes, Katoliko brother. nga na anak niya? Unsa man ni kuanan ni? Kuan man na siya Brad. Kami sa akong mama dito mi sa Negros kana si akong kuya nanarbaho na sa Cebu. Din siguro nakakuan siya naay nakadala niya kay mahilig po nagdebate akong igsuon. Din di pa kadak-an jud niya ang Katoliko. Grabe no, saludo jud ko sa akong maguwang Brad. Kana Grabe gyud. gyud. Dayon. Sige. Dayon, pag-abot na ko sa Cebu, Mm. iya kong gi tanan nga mga kuan iya jud kong gi murag gi kuan na gyud kanang gitudluan jud maayo gipasabot din ko tan-aw siguro niya nga dili pa jud ko satisfied sa iyang explanation. Ipalit na siya og kanang tape ni Brad Socrates Fernandez. Din iyang ipasalidas imo ha. Iyang ipasabot nako, ipapaminaw nako unya kung nako'y pangutana mangutana adto ko mangutana niya. Kaya at that time no, kanang panahon na siguro no, bro, dili pa usong Facebook ana no? Wala pa Brad, wala pa cellphone. Nya mao na dayon to Brad nga kanang kuan kanang ning decide ko nga magkatoliko ko. Kaya nga akong mga pangutana natubag man Brad. Natubag jud. Tanan akong pangutana pero dili pa ko kabaw magrosaryo Brad. Dili pa ko kabaw Kay murag magros. nakiwahan ka ba kay bag-o pagod? Oo nya. Siyempre bisan pag ning decide ko nga balhin ko sa Katoliko, ang akong belief lahi jud. So mauto nga kanang siguro no gitabangan jud ko sa Ginoo brother kay Di kay siguro gitabangan jud ka. Pag-abot na ko og kanang paghuman akong eskwela sa high school ning trabaho man dayon ko diha sa Mitsumi sa Danau. Ning trabaho ko diha Brad. Pila edad nimo adtong Since time? 19 murag 19 siguro or 20 mga ingon na Brad. Way back unsang tuiga na siya ter? Siguro mga 19 wala pa 2000 na siya Brad. Wa pa gid ay Facebook di ay. 2004 man na imbento ng Facebook. Unya kabalo ka Brad. So diha jud ko na hibulong jud kay ngano kanang grabe jud ang gipakita sa Ginoo no. Ihatagan jud ko niya og kanang kuan nga mulig-on ang akong pagtuo sa kanang Catholic bitaw. Kay usa ka beses Brad gitry jud nako. Kanang kuan ni anak ko. Ambot og nganong nahitabo sa to siya brother. Nga nagsakay ko padong duty. Ang kwarta ato 50. Then kanang nakatulog man ko kay kana bitang mga idara kanang mga DC patano ingatugon man kay tan Lami ikatulog bilang ka ng biyahe. Nahatag na ko tanan sa konduktor unya wala man ko masukli brad tungod siguro sa kadaghan ng pasahero ba kay usahay standing position na gani Pag nalimtan kag sukli. Nalimtan ko brad unya na ako'y sinsiyo nga nabilin sa kong bag 8 pesos na lang. So dili jud ko kung inibalik na ko sa Lapu-Lapu dili na ko kabalik brad kay Jis naman to ang pliti sa unang panahon. Gikan sa Mitsumi padong sa Mandawi so 10 pesos na. Kabalo ka wala jud ko'y kaila dito sa Mitsumi sa Danau kay taga Lapu-Lapu ko. Then wala ko'y laing gisampit brother. Kabaw ka niingon ko nga Lord ayaw ko pasagti Ginoo kay babae di ako. If ever on sa may tabo na ko, I know, ikaw una masakitan, kay amahan ka na ko. Bisan tinuod og dili pa kay ko kabalo rosaryo, di ko kabaw maampo. Kanang ang akong gigamit gihapon kanang sabadista kay natubo lagi ko nga sabadista. So nagtuo jud ko Ginoo nga imo kong dunggod. So na-convert day ka og Catholic sis, ni decide ka is 19 imong edad. Yes, Brad. Sige. Dili 19. Nabunyagan ko 17. Yung dili pa jud totally nga 17 years old ko nabunyagan. Dili pa jud ko totally nga kanang kamao jud kayo as in. Then pagkahuman ato Brad, mga alas 2 to siya. Ingko nga sige Lord kanang kuan Ginoo kanang hayag pa man Lord okay ra kaayo kanang kuan pero Lord asa man sad ko mangita kwarta? Ay dili na ko habit ang mamukong Brad. Dili na ko habit ang mamakak. Kanang mamukong kag kuan. Nya.
kung maingon sad ko sa driver nga mosakay kung may pliti, I'm sure di ko pasakyon. Matik na. So dili sad ko mangilad, mahadlok man jud ko. Nya karon mga alas 3 na brad, ningon ko nga Ginoo. Hala Lord, ni action naman kung wala ka Ginoo, wala jud ko'y parente diri, wala ko kaila. Kay bag-o pa ko ato nga nakatrabaho brad, so wa pa jud ko'y kaila sa trabahoan. Nya karon mga alas 3:30 ni tulo na akong luha. Iko Ginoo, imo jud kong gibinuangan. Kabaw ko ang sa gingon ni God. Ayaw lakaw. Ayaw lakaw. Mga alas 4 ni hilak na jud ko brad. Siya. Salig lang, ayaw lakaw. Iko Ginoo, gibinuangan ko nimo Lord. Siya ayaw lagi lakaw. Nay mo message nga mingon ako ana ba. Then kabalo ka brad. Nihilak na jud ko, tinud-anay lang. Moto, kato nga time nihilak ko. Iko Ginoo, ikaw na lang bahala na ko. Wala ko'y kahigdaan diri, wala ko'y padulngan. Narani mo, kung asa, kung unsay may tabo na ko, akong gitugyan, akong kinabuhi nimo. Dayon, kabalo ka, na ay babae nga ni duol na ko, Brad. Ni duol na kong babae. Kunya, niingon siya, Uy, sister, kumusta naman ka? Dili pud mo kailan to. Hala Brad, gikan sa tiil pa dong sa ulo, wa jud ko kahinumdum niya nga na-meet na ko siya. Mo? Pero kabalo ka Brad, kanang nag-mention siya sa mga tao nga pangalan sa mga tao nga nakaila ko. Siya nga, uy, nakahinumdum pa ka ni Kuan, inting katong line leader man siguro to namin ko, nakahinumdum pa ko. Ay, Kuan naman, kanang mauna. Pero sa iyang gipang istorya, wala ko naminaw. Nag-ingon ko sa Ginoo, Lord, mauna ba ni siya? Pero tabian kay siya, sige siya istorya na ko. So kay dili man ko ka istorya niya, Brad. Niingon naman noon siya nga, sige ka nang, sister ka na mo, mula, adto na ka, mo duty na ko. Kanang distansya na migtulo ka do pa, Brad. Nakulbaan ko, grabing kulbaan ako. Iko Ginoo, mauna ba to siya, Lord? Sus gidagan ako, Brad, akong apas ko kanang sister kanang kuan kanang pwede ko mo hangyo nimo. Siya unsa man kulang lagi akong kwarta nyo. Kanang bisag sa Mandawi na lang akong kwarta, 8 raman kulang ag 2. Siya, okay na, may problema. Kitagaan ko niyag 5. Salamat in taon. Pero sobra na ni kaiter, okay ra ni. Pwede ra ko mulakaw ra ko gikan sa Mandawi, padong lapu-lapu siya. Asa man day ka mo uli? Ingon ko nga, sa lapu-lapu pa ko ter, so may umay. Ingon siya, 20 o ka ng ayaw paglakaw, pagsakay. Grabing tulo sa akong luha, Brad. Gilibre jud ka no? Kaya nga no, grabing tulo sa akong luha kay siguro first time nga miracle sa akong kinabuhi kay that time man go dili pa jud kay ko kanang active sa Katolik. So diri mismo nahitabo jud nako nga grabe gyud naghihatag nga kanang kuan sa Ginoo nga musalig jud bitaw ko niya. Grabe kaayo, wala nako na siya ma-experience sa SDA. Grabe no, makatandog man sa dimo hang kasinatian sad. Grabe kaayo, Brad. Nang kanang kuan nga nag-mention siya mga tao nga ang tao nga iyang gi-mention kauban jud nako sa trabaho pero siya gikan sa ulo padung til wa jud ko hinumdum niya, Brad, nga na-meet na ko siya bisan kaisa na lang wala jud ko kailan niya. Dayon dili ra jud na kana while nagpuyo ko sa nagkuan ko nagpabilin ko sa Katoliko, dili ra kana iyang gihatag nako daghan kay siya gihatag nako, Brad, nga katingalahang butang. Pwede sad nimo ma-share ang pipila na, sis? Ha? Pwede nimo ma-share ang pipila ka mga grasya nga nahatag sa Ginoo kay aron mapaminaw sa namo dire? Kay mura matandog masada tong istorya nimo kaganina. Unya. Then bag-o lang, Brad, no, diri na ko sa Japan. Pila na magkatuig sa Japan dia, ter? Mag 5 years na kong, Brad. Taod-taod bantog kay mura na kag Japayokig naong ini. Diri sa Japan, Brad, diri jud ang pinaka kanang luoy bitaw nga makaana ka nga murag hopeless na jud ko, Brad, nga mabuhi pa. Wala na. Kaya niabot man sa time nga mura bitaw kog na depressed, Brad. Nya. Nay mo istorya nako
nga kanang giilad ra ka sa imong kagalingon, dili na nimo makita imong mga anak. Naman ko'y anak tulo ka buok. Oh. Nya na yung istorya na ko, Brad. Nya karon di man ko kaginhawa, maglisod ko kinhawa. Ingon ko nga, Ginoo, kanang wala jud ko'y ginikanan diri, wala ko'y igsuon, wala ko'y mga anak. Buhi pa ba imong mamagpaparon, sis Banji? Wala na, Brad. Tay ako mamagpapa. Ang status sa imuhang bana ron kamura gyapon. Oh, kami ra gihapon. Mas mayo. Katoliko imong bana ron? Yes, Brad. Mayo. Sige, go. Niingon ko, Brad, nga kanang kuan kanang unsaon man ako ni Ginoo nga ako bitang ginhawa, Brad, kana bitaw, brother, ngono nga kanang murag feel nimo nga kuaon na ka sa Ginoo nya, dili ka bitaw ka andam, hadlok ka, musti jud ka hadlok. Hadlok jud ka. Nian Lunes trabaho ko, Martes day off na ko, din Miyerkules hantod Sabado trabaho ko, din Sunday ni-request jud ko nga dili ko mo trabaho ana. Kay musimba ko. And then pagka kuan nanawag ko sa kong kauban ko nga ako ra may Bisaya diri. Ni anak ko nga kanang mga Tagalog man sila, taga Manila. Ako silang gitawagan na sinpay, kanang sinpay, kuan na siya, Brad, kanang taas nimo ba? Naguna sila na po. Gingnan ako sila, pwede nyo ba akong puntahan dito? Kasi parang hindi na ako aabot ng bukas, hindi na ako aabot ng umaga. Feel nimo nga murag di na ka maugmaan. Dili na jud, Brad. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Hindi ako makahinga. Takot ako. Tapos ingon siya nga, punta ka ng ospital, wala akong alam saan ba, hindi ko alam paano pumunta ng ospital, wala din akong mga contact number. Sige, puntahan ka namin dyan, ate. Nagkataon lang, Brad, na ang akong mga head na ko, care worker, so naslay alam ba. So giari ko nila mga alas 9 sa gabi, nagdala sila og BP, nagdala sila og kanang kanabitaw pineapple na prutas. Pag-abot diri ila kong gipakaon siya, ate, bakit ang nangayayat ka? Sobra na antik sila sa akin ba kay sobra na kong dauta jud ato nga time, 40 ka kilos ko. Grabe, no? Then pagkahuman ato, Brad, siya nga gusto na ko nga sila patulogon jud na ko. Kay mahadlok man ko, Brad, gusto kong di ko gusto mo sulod sa kwarto, gusto ko ato sa gawas. Pero kabalo pa ko, anak ko, kumantos ako sa gawas, Ginoo, labang delikado akong kinabuhi, maantos na lang jud ko dili sulod. Moto mga alas 11 ni uli ako mga kauban. So pag uli sa akong mga kauban, Brad, gingnan ko nga ugma adto ka sa ospital, ha, kani mo ni adtua tagaan ko address. So moto nga kanang naghinukto ko kung makaabot pa ako ani. Kay di feel na ko dili na jud nako kaya. Piki na imong ginawa. Dili naman jud nako sila mapugngan, kay siyempre kanang maikog sad ko ba kay naabi sila kung trabahante ka kapoy biya imong lawas, gusto biya kag may privacy. May time para ba si ana. So mauto nanguli sila. Then ako, Brad, kay dili man ko makatulog nga maghigda. Naglingkod ko. Kay umhigda ako, mukalit man ko kisi-kisi. Nagsandig na lang ko hangtod mga alas 12, mga alauna sa kadlaw, nakabantay ko nga wala na ko kabantay nga nakatulog na di ko. Mumata jud ko tag alas 3 sa kadlawon ato nga time, Brad, magampo ko, magrosary ko, din magtulo jud akong luha. Mingon jud ko nga, Ginoo, salamat, nagtuo man ko, Lord, o kanang dili na ko kaabot og buntag pero nakamata man gihapon ko, Ginoo, salamat kay Ginoo. Muna jud na akong ampo ato, Brad, muna jud na akong pangayo sa Ginoo, makaabot lang jud kog Domingo, kay ang kumpisal diri every Sunday na ay kumpisal before ang mass. Nindot? So before ang mass jud, kay diri man good sa Japan. Madapit sa Japan na inyong imong gikuanan ron? Tokyo ko, Brad. Sa capital gyud Japan. Oo nya. Ang
nakanindot man gud diri kay before bitaw ang kalawat bitaw i-announce din na nila nga katong wala mabunyagi, wala makasal, dili pwede mga lawat. Anindot? O i-announce din na nila brad nga dili pwede makalawat hasta katong mga bata ang wa pa maka-receive of first communion, dili pwede mga lawat pero pwede mo dool para magpa-bless. Mo na ilang pandiri. Then kabalo ka brad, nagampo jud ko makaabot ko Domingo in Lord, tagaay lang ko higayon Ginoo makaabot ko Domingo Lord kay daghan kay kog mga sala nga ikumpisal Ginoo. Bahala na after sa kumpisal Lord imo kong kuhaon at least sigurado na ko nga maluwas jud ko. Then mauto pagka Domingo ato brad niadto ko dito gilista na ko brad ako mga sala kinahanglan dili jud ako makalimutan kay kung ako orang memorization basin og mawala ko ba magatubang sa pari. So akong gilista mauna Father kana daghan kayo giuna gyud nako katong mga mortal sin nga akong nabuhat. Giuna nako bahala na tong binyal wala na ko gikuan. Oo, okay ram na binyal sa Santos nga misa mapapas ra man na. Nakabalo man jud ko brad nga dili jud ko maimpirno jud ko kung kanang kuhaon ko sa Ginoo kay ako mismo kabalo man jud ko brad nga dili ko magdugay. Hala. Abi ni mo brad no, milagro jud baya ang naitabo. Kay nganong milagro ang naitabo kay sa dihang namumpisal ko mura kog na nahuwasan. Lipay ko pero nalipay ko pero wala pa jud ko totally maayo na paghapon nga murag madlo ko kay ang tan-aw nako sa mga tao brad kanang mura magbampira. Ngano man to? Nalibog jud ko brad kabaw ka na ako'y mauning pagkapalitan nako og Benedictine Bidal maumidal kani. Ni palit jud ko og kanang kuan kay kanang murag nagduda ko nga pa syempre wala ko'y kaduulan diri nya wala ko kabalo na by exorcist diri kay okay na unta kung na-exorcist kay muadto jud ko nya wa man ko dili ko taga diri. So ako ray nagkuan sa kong kagalingon and then wala lang ko kabantay brad sa sige na ko grosaryo sa sige na ko simpa kada Domingo nya. To think nga lisod jud kayo kung kinabuhi brad kay makatulog ko tagkadlaw na nya duha ka oras alas 3 mo mata jud ko kay magrosaryo. So kadlawon jud ka magrosaryo? Kada kadlawon jud ko magrosaryo. Kabalo ka brad no, wala ako kabantay brad wa na jud ko kabantay nga hinay-hinay nga gibalik sa Ginoo ang akong kusog ug karon hangtod karon wa na mo balik ang akong sakit. Amayo, grabing milagro no. Nagkuan man ko brad, nagpa-doktor ko daghan pa gani kay kog tambal diri. Unya nabuyod-buyod man ko sa tambal niya kapirti mang isugaw niya wala may findings ang doktor nako. Gi-COVID test pa jud ko diri. Wala gihapon. Wala gihapon. So ni anak jud ko nga Lord kabalo jud ko nga ako ray ikaw ray makaayo nako ikaw mabuhing doktor nako Ginoo. Sa tanan bitang nahitabo nako brad. Diha nalig-on ang akong pagtuo gyud sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayo. Grabe. Unya bag-o pa gyud brad no. Bag-o last December karon nga atong December nga niagi 2025. Last year. Among kinamanghuran na priso man good brad kay nakapatay. Nakapatay akong manghod. Then since kung mga igsuon kay murag wala bitaw niya wala na may mga ginikanan. Katong imong kamanghuran nga nakapatay unsa may relihiyon adto karon? Born again. Mao na born again siya. Mo na born again nga nakapatay. Karon brad kay kanang sige siya panawag nako kay makatuan naman gidaman siya late. Sige siya panawag nako nya kulatahon siya brad. Wala jud ko mahimo since layo ko. Then mukontak ko sa kong mga igsoon di man pud amon pud wala sila alam kung saan pagpaluap wala tanan. Kabalo ka brad. Wala naman jud ko mahimo nya di man ko makatulog sa kong igsoon no kanang maghilak. Maghilak atubangan ako nya maingon di bitaw dito brad. Day gusto pa kong mabuhi day. Agkoy murag kumuto na akong kasing-kasing brad.
Ginoo tabangi ko Lord unsa may angay na kong baton i-guide ko Ginoo sa angay na ko baton mauto ka ng kuan nag-search ko sa kanang mga presuhan bitaw Brad unya hantod nga kanang dito na ko siya first na kong nakontak sa Muntinlupa Muntinlupa din gi-refer ko gikan sa Muntinlupa gi-refer ko sa Leyte pag abot sa Leyte dito ni gikuan ako kanang gi turnover nako sa kanang ilang head bitaw dito kami na nagistorya din wala jud ko'y paglaom nga makagawas akong manghod kay daghan may kauban niya dito nga kanang dugay na po dito nga wa na jud makagawas pero ang kaso nila wala na okay na nya karon kabaw ka ako jud siya gi-offer bitaw kana bitaw inig-isa sa Ostias Brad gi-offer na ko akong manghod dito dili lang ang akong manghod pati ang ilang kanang nagkuan sa ilang papilis bitaw dito uto kag sa dili Brad gisugod na ko siya og kanang offer mga katapusan sa last November then dako kay miracle gyud nga nahitabo kay pagka mga karon nagkuan ko niya ako siyang gi-offer din pagkasunod semana gipatamla na siya day gipatamla na ko day ko nganong taon sa nang tamla dong siya mugawasay na ko pero wow nalipay ko Brad pero mag-uol na pud ko kay karong adlaw gipatamla siya pagka ugma motawag na pud siya nga kanang kulata siya kay kanang bang dili siya makahatag ba kulatahon siya unya naaman gyapon na yung mga illegal dito sulod sa prisuhan aman yung mga suyop di ay sa sulod sa prisuhan wala lang jud sila dili lang jud sila mahimo kay naaman sila sa sulod sa prisuhan then mauto nga makila ko atubangan sa Ginoo maana jud ko Lord unsa may mabuhat na ko sa kumigsoon Ginoo nga tao ordinaryong tao ra jud ko Ginoo wala jud koy mahimo ako rejud siyang gisalig diha nimo Lord nasayod ko Ginoo nga kung unsa may mga kalapasan sa kong igsuon dili ko makakuha na Ginoo ikaw ra gihapon ikaw ra joy naara gyud nimo tanan ang pagbuot tama pero masakitan lang ko Lord kung makita ko sa kong igsuon kanang gidapatan nga bisan kusi ganin ako wala na katilaw kusi nako sakit kay para nako kabalo ka Brad mga pila ka weeks ni tawag na po December 2 dito ni tawag na siya nga day release na ko hala Brad tulo akong luha Brad tingko Ginoo grabe sa tanang gipangayo na ako imo yung gihatag salamat grabe no salamat kay Ginoo niya nako wala jud koy gipangayo nimo Lord nga wala nimo gihatag mao na akong tinarong ra jud ay imong kuan Brad no ihatag jud sa Ginoo kuan ba na balanse nako karon ba nga unsa jud ay kamaayo ning Ginoo no kay unaw-unaw nimo di man ni sakop sa tong simbahan hindi na ako nitabangan pero beside nga nangayo kanya ba wa niya pakyasa makaingon ta nga wala jud pinalabi ang Ginoo tama jud ay grabe Brad mo bitaw niingon bitaw ko Brad no nga kay matud pa ni San Pedro karon nakita ko na nga ang Dios wala gayoy pinalabi so ibot na to og ako'y Ginoo ibutang ta lang ako'y Ginoo di ko mutubag sa mong pagampo kami di man nasakop sa akong simbahan laaw man na di ako natabangan ikaw ra mag-ana unta datinga pero di na to masukod ang kaayos Ginoo ba no dili jud Brad kay kabalo ka ni ana jud ko sa kong galing ako mismo witness jud ko no dili na mo bitaw maingon ko sa Ginoo Brad maingon ko sa kong galingon nga Lord sakto na Ginoo wala na ko magkinahanglan og milagro pa sa kong kinabuhi enough na ang imong gihatag nako sobra pa tanan nga grasya nga akong bisan ang wala na ko gipangandoy gihatag sa Ginoo grabiha no mo na nga makatats man imong istorya God sis nakakuan bitaw ko Brad nga pero karon kabalo ka unsay akong gikuan ang akong manghod kay born again man ginahinay na ko si og kuan Brad kay niana ako nga Lord wala ko mawagtangig paglaom nga mabalik ang akong igsuon diha nimo
Ako siyang gi-entrust nimo Lord kay tao raman ko unya usap pa layo ko sa kong igsuon wala ko'y mahimo. So mao na nga ang tanan akong gisalig nimo. Pero nangandoy ba jud ko Lord nga mabot ang panahon nga magkayusa gihapon may mga igsuon. Kanang naaman sila ron sa lain-lain nga dalan. Nang hinaot ko Lord nga magkayusa gihapon may kay nangandoy ko kay ang labi na kanang mga born again kay born again man akong igsoon grabe kay na sila uy dili basta-basta manindig yun na sila nga sila'y sakto una ang akong igsoon kabaw kaon sa akong gibuhat sa akong igsoon Brad kay grabe man jud kung istorya ko usap ako napo na iya ha so, daghan kay mga verses maana na lang ko Brad dong kanang i-search sa Google dong unya ingna nga who is founded the Catholic Church. Iyang gi-search intubag man Jesus Christ ingko di ba bisan si Google nakabalo si Jesus Christ ang founded ang founded ng nagtukod sa simbahang Katoliko ang inyong gituan karon i-search daw kinsay founder layo kay kilay tinuod kay dili man ako makuan kay grabe man sila og kanang saban SDA born again grabe na sila dili ko wala ko nanaot ha pero sa ako daang pamilya ingon ana more on Bible gyud na sila Bible alone. Kamusta imong pagsimba og imong prayer life karon sis? Ako Brad no kanang lipay biya kay ko Brad kay kanang dili na ko ma-explain ng akong Kristohanon nga kinabuhi kay bisan og layo ko sa akong pamilya dili feel na ko dili ko layo sa akong pamilya naara sa duol akong pamilya unya basta layo ra kayo ang kinabuhi nga akong gipuy-an sa una Brad. Grabe, imagine na ha maglima na ko katuig na lalayo mi sa akong pamilya pero ang among relasyon sa akong pamilya okay jud ka okay jud wagay mga bikil wala problema wala po nadawat nimo sister nga nagkatoliko naman is manang ato na lang isalikoy awayon dili Brad kay kanang sila no ako man silang gi-welcome sa nang akong mga igsoon bisan lain-lain mig relihiyon Brad ako mo'y ma-adjust sa akong mga igsuon. Na ako'y kaila po dire sa katrabaho po kong munisipyo sa una. Ang diha sa simbahang Katoliko na po ko'y kaila nga tiguang na sa devoted po ni Mama Mary pero yung mga igsuon lagi siya Katoliko, yung igsuon sa Badista, ang isa po si Kuan is sa Pilipinista, ang isa to aga na Muslim no. Inana ba sagol-sagol? Simbol sa inyo ha. Grabe. Sige padayon. Mao bitaw na ni anak ko no sa kanang kuan napasalamat jud ko kay tungod sa kong igsuon dili man tinuod mi perpekto nga pagkaigsuon kay usahay mag-away man jud mi di man na makalikaya ning away na man jud dili ko maingon dili ko magpretend nga kanang dili may mag-away jud mi sa kong mga igsuon pero bisan pag mag-away mi dili ikadinay nga lipay kay ko kay tungod sa akong igsuon nabalik ko sa tinuod nga simbahan. Okay. Akong pangutana nimo nga follow after ang simbahang Katoliko nga imong gibalhinan itandi nimo sa una sa Seventh Adventist ang ari lang sa atas pagsimba lang ha. Usa may imuhang kanang nabati nimo sa Katoliko daway ka mosulod ka sa simbahan mo attend kag misa or usa pa imuhang experience nga nabati sa Seventh Adventist daway ka mosulod sa ilahang worship services unsay kalainan jud? Sa tinud-anay lang Brad ako kay kalahian kay kana bitaw mo simba mig Sabado wala pa gani mi kasulod sa simbahan sa Sabadista welcome na kay mi oy Brad sis diri lingkod mo gusto naman ka anak anak grabe maabi-abihon kay sila welcome so, juga na kung ikaw bitaw kanang ang imong gikuan bitaw kanang nagkinhanglan ka og appreciation adto jud ka then sa Katoliko murag wala Brad wala musimba ka tungod siguro sa kadaghan kay diri sa Tokyo adto man jud ko sa main mo simba ka ng kinadak ang simbahan jud kay para
makakalawat bitaw ko na akanan ang kanang mga kuan nga gusto nako, so adto jud ko sa dako, so wala joy mo pansin nimo, wala. Pero inigsulod nako, happy kay ko Brad, kay dili man kumutan-aw sa mga tao, kay ako manggong kuan jud gipakadak-an, kumutan-aw ko sa akong mga tapad sa mga tao, dili ko ka-concentrate sa akong murag mawala kas concentration nimo. O mawala ko Brad, kay no diha sa imong tapad na imubo kay mga sanina, usay na nagpurol, unya ang uban mga sigsig ayo, unya nagsigsilpon ingon ana. Ma-distract magug ka. Ma-distract ka Brad, tinuod yun na. Mao bitaw na nga kanang no, mao na nga moingon ang uban daghan kay kumadungan simbaw niya. Tay sige rag silpon. Mao na dili ko ganahan ana. Musimba ko. Dili ko manan-aw. Dili ko motan-aw sa akong tapad. Adto ko sa kanang kuan. Kay dili man sila akong gisimba. Bahalag walay nakailan ako. Unlike sa kanang SDA pa ko nga mabaw-an jud ka kung musimba ka, kay layo pa ka, wa pa ka kasulod, giabi-abi na, uy sister, diri mo sumod, diri kalingkod, ana, maabi-abihon kay sila. Layo ra sa mga Katoliko. Pero diri sa Katoliko, Brad, diri na ko na feel ang kalipay nga dili sa nako ma-explain. Grabe no? Dili na ko ma-explain. Unya usa pa Brad, kana bitaw katong wala pa ko dito pa ko sa Pinas, diha pa ko sa Cebu sa una. Wala pa ko mo larga diri. Usay dili ko kasimba Brad kay tungod sa kabisi ug naglibog ko nganong permi kong busy. Tungod sa kabisi. So every time Brad di lang ka usa ka bisis, madili gani ko kasimba sa Ginoo adtog simbahan. Magdamgo ko Brad. Maglakaw ko Brad, mangitngitan ko hadlok ay kustanan nga kung mangitngitan ko nga bisan gamay nga kahayag wala na joy kahayag. Grabe gyud. Perti jud na kong kulbaa, di lang ka isa ka bisis ana. Mauna nga ako mahadlok jud ko Brad, musimba jud ko, bahala nagkapoy kay ko kanang bahala nag no among trabaho diri kapoy man jud, bahala nag kanang kuan as long as makaya na ko madto jud ko simbahan. Kay mahadlok bitaw ko mabalik akong damgo Brad, ug nganong naglibog jud ko nga basta dili makalapas nang kog dili ko ka simba og mga okay ra usa ka Domingo ingon ana. Pero kung once dili na gani ko kasimba, di naman ko ganahan mo simba Brad. Murag mawala imong kuan. Dili na ko ganahan basta dili ko kasimba og usa ka Domingo. Hinay-hinay nga wa ko kabalo nga di na ko ka ganahan mo simba. Kana nga tay magdamgo ko Brad ba nga kanang perting kulbaa jud nako kay mulakaw ko nya di na ko kabalik kay perting ngit-ngita bisan gamay kahayag wala na. Una nga nya grabing kulba jugay ko ngano man ni Ginoo ngayon ani man ko. Mangutana ko makinukto ko Brad maana ko nga Lord kanang unsa jud angay na kong bahaton Ginoo. Nanong pirmi man kong magdamgo o kanang damguha di lang ka isa ka bisis. Kada every time nga dili ko makasimba, labi na ibutang na itong maabot og bulan, hadlok na ko Brad. Mo na karon, sukad bitaw nga kada simana jud ko na nisimba unya na jud ko regular confession. Maayo kay na kay regular confession yun. Yes Brad, kay usay gani Brad kanang sa usa ka bulan mangumpisal ko kaduha kay ngano hadlok labi pag naabitaw koy kanang mabuhat nga dili maayo Brad nya kabalo ko bugat kay nga seryoso nga sala. Hadlok man ko Brad kay nakabalo man gud ko nga bisan usa lang ka mortal sin candidate jud ta sa impierno. Matik na. Ako bitaw sa una magilty man ko. Sana di man ko mangumpisal makabuhat ko. Okay ra man. Pero karon magilty bitaw no na mamatay tani ro gabalon tani sa laak kangkang gid sa impierno ani. Tinuod na Brad. Ko nga okay ra siguro nya pinakahadlok biya na ako na Brad kay diri man gud sa Japan labi na karon no April. Nagsugod na ang init, sumaabot nag Mayo, May, June, July, labaw na August, perti nagyong initang murag mulik kay jud imong ulo ni ana jud sa Ginoo nga Lord.
makaabot pa ba ka ko ani Ginoo mo na kung nakoy mabuhat nga dili maayo brad. Kumpisal yun. Ngadto jud dayon kog simbahan. Mangumpisal ko brad kay ngano basig mamatay ko no. Bahala. Sus, bahala na lang og dili ko makakita sa kong pamilya basta masigurado nga maluwas ko. Hadlok jud kay ko. Init pa kayo akong kinabuhi diri nya isugba pa jud ko kayo. Muna nga ako Grabehan, no? maning kamutan. Nya mana ba jud ko no nga kanang ang tanan ba jud nga gipangayo na ko Lord og ang tanan pod nga wala gipangandoy ra nako gihatag biya nimo. So nganong walay rason nganong dili ko magpasalamat so kung tagaan man gani ko nimo 1,000 nga kanang higayon akong ihalad nimo tanan ibalik na ko nimo ang tanan. Kay dili basta-basta gihatag sa Ginoo gipakita jud niya ang iyang kuan bitaw nga ang iyang kaayo. Bisag unsa pa imong mabuhat mobalik lang kaniya welcome ra jud gihapon ka. Tama gyud. Bisag unsa pa imong mabuhat. Tama. Pero ani akong laing pangutana nimo is regarding sa kuan ba kaning belief bitaw nimo sa una when you are in a Seventh Adventist. Di ba na may nga anong magkatoliko man ka sister nga kadaghang mga ripis nga mga pare na yung mga magpista sila nas bulangan nasugalan ang uban gali diha tos diskuhan usa may imuhang as a Catholic karon wala ba na nimo nakapaluya sa imong pagtuo nga balik kag Sabadista kay tuwa dito mga mayong tao sa Katoliko daghang mga buluyagon di ba na makapabugnaw jud sa imong pagtuo? Wala brad bisan gamay wala kay ngano nakabalo ko nga sa Sabadi sa SDA pa ko. Nakabalo ko nga walay sa SDA. Honestly no, kung namay naminaw na tuoron nga mga kauban ko sa SDA sa una. Wala joy usa ka Bok Santos sa SDA. Pero sa Katoliko, naay badlungon, naay mga rapist, naay mga killer, naay mga palahubog na atanan. Pero makapangutana ta nganong naa may daghang na santos. Tama no? Nganong naa may daghang na santos sa mga Katoliko nga badlungon man naa man tanan ang kabadlungon. So makaana ko brad pero kabalo ka unsay akong kuan tungod kay ang nagtukod sa simbahang Katoliko balaan dili taw. Sakto jud. So since balaan ang nagtukod sa simbahang Katoliko walay rason nga kanang kuan kay syempre parihara man muna siya kuan brad kanang kung kita masakiton magkinanglan man tag ospital di ba so nahugra pud na ang Katoliko ang Katolikong simbahan nahugrag ospital brad ang tanang badlungon naa didto. Tama pero daghay na santos ngano man ang nagtukod balaan pero sa ubang reliyon tinuod grabe kuan ba yan no kanang believe kay ko nila brad kay ngano tinud-anay jud sila nga nag-alagad sa Ginoo pero subo lang palandungon ba sayang jud kayo ang pag kuan bitaw nga ang ilang gituhuan dili mao sayang grabe oy di compare na ko brad ang SDA pa ko o karon sa Katolik dili jud na ko ma-explain brad no nga kanang kuan kay kung sa pagtuo lang sa ilang binuhatan lang daan kanang labi na sa ilang sinuutan behave kay na sila proper attire na sila uy grabe no musimba pero sa Katoliko ngay nagpurol napay musod sa diri sa Japan napay musod sa simbahan nga kanang bitaw nakaligings so ang imong ang attention sa mga tao labi ng mga laki ato aragyo dito nya usay makapamantay sa tabrad ba noon kapamarites sa tao usahay lagi makalibak po tao usahay o tinuod na mo bitaw nang dili kay kumulingi isa kong tapa dili concentrate lang ko ba pero usay dili medyo kalikayan nga makakita ta imo na pero dili lang ko challenge yapon na nimo nga magka-concentrate gikas Ginoo kay tinuod na siya nahimo na kong kanang kuan nga bisan pa sa akong makita wala nahimo hinoon ako silang inspirasyon nga kanang dili maayo nga kuan kanang
musimba ta nga musimbang butanaw sa uban dili kay ma-distract man ka. So ang akong giadto sa simbahan dili man sila. Aw, okay ra kaayo, bahala og kanang nag-unsa na sila diha. So sa Seventh Adventist pagkasauna wala jud ka kasulayan ang gitawag na tog Holy Communion. Kay wala man dyan na sa inyo no? Wala brad. Dayon, pagbalik ni mo Katoliko, usa may mong feelings nga kanang first time gid nimo nga naka-communion ka ba? Usa may feelings gid nimo? Kato nga time brad nga kanang kuan, murag wala lang gihapon ko brad kay lagi kanang murag na kuan jud bitaw akong una pero ako lang jud tong gibuhat kay gusto jud ko mo serve sa Ginoo mo mubalik sa Ginoo bisag dili pa gyud kay ko kuan bitaw brad. Gibuhat gito nako kay gisunod ba jud nako ang giingon sa simbahan. Magpabunyag ko then magpa kanang unsa na kanang magseminar ko din bunyag ingonana. So gibuhat jud nako bisan og dili bitaw pa ko ganahan brad. Pero niingon jud ko nga Lord tabangi ko Ginoo kung tinuod man gani ni kanang tabangi ko Lord kay nangita jud ko gusto kong makakita jud sa tinuod. Mao to nga kanang sa hinay-hinay nos ang Ginoo ba dili diha di adayon dili kanang dili lang kakabantay nga gikuan kaniya ba gimol kag ayo niya ba. Dili nimo mabantayan lahi dili ka pananglitan na kay gusto dili dayon ayo pag-expect na karon. Ang mabantay mahibong na lang ka ngano. Kay dili ra na usa ka beses gud nga nitabo sa akong kinabuhi labi na daghan kay kog mga kuan kapila na ka ko hapit na matay brad no. Mo? Ngano Dili lang ka isa ka busy. Ngano man? Unsa may mga dahilan anang hapit ka namatay nga nasalbar ka? Nabanggaan man ko brad. Mao ba? Nabanggaan ko bulti ka buhi gihapon ko. Uy. Grabing milagro hagod. Nagbike ko unya Diha na sa Japan na nahitabo. Dili diha pa sa Pinas. Highway man na siya brad. Nabang man ko brad unya walay traffic light. Ang multi-carpeting kusugang dagan kay highway good. Nabuhi gihapon ko brad og binimo no grabe. Wala pa jud siguro mahuman ang mission sa Ginoo no nga gihatag sa kuha kay ang bike na ko brad bali ang tinidor. Jamat. Pero ako kabalo ka unsay nabali unsay na kuan ako gas-gas ra sa bukton. Grabing milagro ha jud no. Ni anak ko kung dili pa jud ka patsunono dili pa jud ay ka matay. Napagi purpose ang Ginoo nimo ani sis Banji. Nag-island hopping ko brother kay diha before ko ning ari diri Japanese tour guide man jud ko. Then na ako'y guest ato nag-island hopping me. Wala jud ko magtuo brad, wala jud ko magtuo. Dili ko kabawlo malangoy. Then syempre guide ko ni sakay kay ni request ang hapon nga ipaapil ang tanan nga kanang pan mo'y pasakyon sa banana boat. So since first timer pa nako sa banana boat wala ako mag-expect nga unsay mahitabo nako atong tungura gyud. Dito na mi og ni request ang hapon nga ipakulob ang banana boat nya wala ko'y life jacket. Di ko kabalo mo langoy. So katong nga time no buhi pa ko nga nibikan sa mua. Then happy kay kustanan kay lagi lingaw na ako'y guest nga dala. Ug wa ko kabalo brad nga kanang maoy mahitabo to. Dito gikulo nakulob ang banana boat. Dito jud gusto nga tunga sa banana boat. Nakulob jud ay. Taasad. Gikulob man. I-request man ang hapon nga ipakulob. Nya wa man ko kabalo nga mauday na mahitabo. Nya wala ko'y life jacket. Dito ko kabaw mo lang hoy. Grabe no. Dito jud ko tunga sa banana boat. So bisag unsaon akong isa ang akong kamot bra dili jud maabot. Ang akong mga kauban na panik na ingon ang mga kauban ba nga kanang kinsa pa may wala. Di ko makatingog kay na ako sa laom sa kanang kuan na natabunan ko sa banana boat. Antod nga nasudlan ng akong mga dunggan ang akong ilong kanang murag kana bitang na hapit na ka mapuno sa tubig brad no. Mupalpitit ka brad. Pati kusuga ang akong heartbeat brad niya na akong padung na jud. Wala na ko'y pag-asa.
Dili na ko, di ko nila makitan kay naman gusto nga tungas banana boat. Pero buhi lang gyapon ko brad. Kabalo ka no maay kang Ginoo. Nakakupot kog tiil brad. Pagkakupot na kog tiil brad, napa man ko'y panimot, gikuptan dyan ako, wa dyan ako, buhi brad. Diingnan ko sa kanang kuan, buhi ko kay di ko makatabang nimo. Kay malunod hinuunta. Di iwa dyan ko tingo brad, kay ngano lahi naman akong kuan, kay paduong naman dyan, murag di na ako kay gikuptan dyan ako main tiil brad. Mauto nga gibira ko, pagbira na ako no, basiga ang mata sa akong mga guest. Kay wa sila magtungay ngun ato day kung di ko kabaw malangoy kay guide biya ko. Grabe. Dili ko makakuan kay tungod sa kanang daghan nga tubig bitaw sa dagat ni sulod sa akong kanang baba. Pinakaminutos gud ko didto sa kanang lawom sa banana boat. Swerte na lang gyud kay nganong nakakupot pa og tail mo na nakaana jud ko no Ginoo Lord. Grabe jud kayo Ginoo sa kadaghan ba dili wala na ko magkinahanglan og milagro pa. Ako mismo sa kong galingon. Wala na ko magkinahanglan milagro pa Lord kay sa tanan nimong gibuhat nako nga sa tanang hitabo nako. Nang hantod karon nagpabilin kong buhi. Grabe no. So by the way, regard sa pagtuong Seventh-day Adventist ba, sawa pagka magkatoliko, di pa man usong cellphone sa una no, nga di pa na mauso ng Facebook. Pasama imo hang dili ra pug kaingon nga kanang mutira jud kas katoliko sa una og pangubag mga larawan. Sa may pag-view aning mga images sa mga katoliko before nga wa pa ka mag-convert sa pagkakatoliko. Ang kana jud brad, gitudlo gyud sa simbahan nga sa Sabadista nga Diyos jud na siya gani katong so na kuno si kuya nga akong maguwang nga nagdala na ko sa Katoliko. Na ato siya gihatag namo nga imahe ni Mama Mary. Tungod kay ang akong maguwang nga nagdala ato ni balik naman sa Cebu. So gibilin sa mo ang kanang imahe ni Mama Mary. Og lagi kay mo may ilang giingon nga Diyos. Ako mismo nagbuak sa kanang larawan brad. Naadyo na kay gibuak nga larawan. Tinuod na akong giingon, gibuak na ako. Kitangtangan ako ulo si Mama Mary. Uy. Nga naman to, sa may mo, asa man to nimo naitabo, sulod simbahan or nabay gadalag larawan nimo gibuak nimo dito or sa imuhang kuan na to? Sa balay, ang among larawan nga gibilin sa akong maguwang. Limitado ba yato? Akong gibuak, iputlan akong ulo niya. Karon no, kuan ko nga sayop jud akong gikuan og abi nimo brad. Mahayan ben ako to. Ako tong gikumpisal oy. Nya. Pagkumpisal nako diri no kay ang akong gikumpisalan kay kuan man si Father Franciscan man nga pari kanang murag Amerikano asa man to siya napita nga nasod. Nya na jud siya nga kanang i-pray ta ka sister. Kay ang mga Franciscan grabe ba dyan ang mga Franciscan kuya okay na sila mga prayer life mutog ingnan ko niya nga kanang kuan amis jud ko kay kanang murag nakuan siya ba sa akong giingon bitaw mas Mama Mary akong kuan siya si okay ra na walay problema kanang i-pray ta ka. Salamat kay Father kay ako nang gipasulan brad kay ug nganong nabuhat man sad to nako siguro sa mismo mo nang imuha tong hatred sa una ba nga imong pagtuo nga Dios mani nganong naman is balay diri mayawaan tani motong sa hatred gid to nimo mao bitaw brad nga kanang gibasulan nako ang tanan o wala na jud ko mo kuan ato kanang mubuhat ko unsa may mga kuan sa teaching sa Sabadista ug gani karon no ang akong panlaban diri mga sacramentals brad kay akong trabaho man gud brad kuan kanang lain-lain nga mga kuan kanang mansion. So ma-assign kog mansion usahay murag haunted house. Nya labi na katong ma-assign ko tong nay picture brad nga perting dakuha nga inigsulod pa lang nako ang mata murag musulod sa kuang kanang kumito murag sapian ko ba. Kuyawa no? Di ko mutan-aw di kabalo ka diri brad sa Japan. Daghan kay nang mga patuo-tuo sila diri. Grabe wala jud dili ba ni sila mga Katoliko kasagaraan diri. Nya nya
tanawa ko na ilang mga patay o bisag asa ra ilubok. Lagi. Murag wala sila proper nga cemetery no. Wala brad, ni anak ko nga kanang noy Ginoo ko kanang no mahadlok jud ko diri pero mao nang pagkapalitan nako og Benedictine Middle. Kay ni anak jud ko nga kabalo ko nga bisag kinsa pa mong mga kuana mo dili mo maka kuana ko kay na ako'y mga taming nga akong gidala, mga sakramental nga akong gidala. Tama. Wala man tinuod ko yung mga panlaban ninyo pero na ako'y kanang protection para sa akong kawalingon. Mo na akong baruganan brad. Mo nang na ako'y kuan diri na ako'y sakto gyud. Kulay water. Na ako'y mga kuan diri mga binlitado gyud ni siya kay kung na ako'y mapalit ako rin ng pabinlitahan kay para panlaban jud na ako diri brad kay. Sus kung miingon lang ka no nga daghan kay ni sila mga kanang mga engkanto. Ako'y daghan na diri. Grabing daghan na god. Tinuod yun na brad kan akong usay maka ma-assign kog mansion hadlok ko kay daghan kay asin bagi bubod sa kanang kuan ba kada iskina ko sa ming balaya diri mura mag haunted house labaw pa haunted house kay daghan kay kuan sila kay wala man sila kuan diri brad kanang wala man sila kanang pariha dia sa tuwa bitaw nga mga exorcist wala. Siguro pero murag di tagsara kaayo kay murag wala jud walay mga ingon anak bitaw nga diya sa Pinas nga naa. Wala nya kulang kay diri mo bitaw ni anak kuno kay tanan palang utang nasud no masudlan og mga safety masudlan og mga exorcist indot unta kayo kay daghan kaayong mga tao nga nagkinahanglan jud. Labi na jud diri sa Japan kay kabalo jud ko brad nga daghan kay mga masakiton diri nga dili ordinaryong sakit. Nangahiwi ang lawas kanang kuan magtan-aw ko ba ko wala oy kanang bitang binuangan sa mga dili ingon nato na diri grabe no so sige mo nang nagpray na lang ko brad nga hopefully nga naay mga maabot ang panahon nga si God rin bahala sa tanan. Tama. Wala po kami ngawa sa Seventh Adventist nga dito kung kagabata nga mingaw siguro no nga nihawa ka nya murag magbanding-banding ni Buddha sa inyong mga worship services. Wala po kami ngawa ana. Wala ko mingawa brad gani every time manawag akong igsoon nga sabadista. Ginay-ginay na ko siya istorya pero dili na ko siya ako siyang gikuan nga dili bitaw na ko biglaon. Ako lang siyang gisiran nga mao na kay naglaom man jud ko brad nga kaming tanan magkiusa ra gihapon puhon. Tama no. Kay bisag lain-lain mig relihiyon pero naadyo ko'y pagtuo nga kaming tanan mabalik ra gihapon sa tinuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay munang kung manawag na ako ang akong sabadistang igsuon dili ko mo against niya brad dili ako ra siyang mao ba kanang kuan pero usahay kanang nagani tanaw kay nako nga murag kuan siya ako siyang hinahinayon og kanang kuan brad dili ba na mao brad kanang mao biya ni una ako lang siyang hinahinayon ba kay no dili biya sa daling pila ka years ba pud siya. Pero nangandoy jud ko niya isalig raman ko sa Ginoo brad yana raman ko nga Ginoo kung sa may nasa kong kasing-kasing bisag wala pa na kong istorya pero nakabalo ka unsa isulod sa kong kasing-kasing ikaw na bahala sa kong mga igsuon Lord. Gintras na ko sila. So hopefully nga kaming tanan maabot mang panahon dili man ko siguradong maluwas pero nangandoy ko Ginoo na kung kami man ang imong gihimong igsuon diri sa kalibutan mabot ang panahon nga kwaon minimutanan pupuli nga sila lang gihapon akong mahimong igsuon dito sa ikaduhang kinabuhi. Grabe nindot jud kayo ang imong testimonya karon sa akong nabati ba nga sus porbida imong mga kanang sus what if ba makapangutana tanong nga what if no ug wa jud kami hawa sa pagka Seventh Adventist dahil nagpabilin ra jud ka diha siguro makadawat ka kag milagro ani o dili unsa kay imong paminaw ani dugay-dugay man ko sa sabadista brad 14
siguro gikan sa akong pagkatao hantod nag-edad ko 14 anyos. Hindi ako sa Amua sa Negros. Then wala man ko'y milagrong nadawat bisag usa brad. Ako magpapa sige pa jug away. Hilak ko nila brad. Worship man mino. Unya akong papa kay bisan akong papa kanang dili kay to siya ingon nga matawag na to kanang kuan nga pagkaamahan. Pero ukawon jud mi ato brad nga pag-worship mo. Nya ako'y mag-lead. Nya bisag unsaon ako kanang kuano magampo ko maghilak pa jud ko atubangan sa kanang kuan kanang mag-pray bitaw mi brad. Pero wala igi alipyo kay ngano gubot kay mong pamilya sig always lang magpapa akong grabe hapon doy. Pero karon nga ako sa Katoliko ako mismong pamilya bisag layo be kaluyan sa Ginoo brad never mi nag-away. Nindot Bisag layo mi. grabe Never no. mi nag-away. Imagine na mag 5 years na bi ako diri pero kung nga nag-away kay most Plus kato pa yung imuhang plus kato pa jud imong igsuon nga born again na preso nakagawas pag yun. Grabe brad. Mo jud to bag-o lang na itabo pag December 2025 plus December. Grabe kayong panghitabo nga gihatag sa Ginoo mo nang niingon bitaw ko no. Lord kung dili na ko ganahan di na ko gusto mangayo ba kay kanang i-voice out jud bitaw brad. Lord, kanang kuan mo nani dili ni moingon na lang ko sa Ginoo brother. Ginoo nasayod ka unsay nasulod sa kong kasing-kasing kay gani ang akong buhok na ihap na nimong daan. So dili na ko angay may istorya pag Ginoo. Salamat na kay tanan. Murag bakaingon ta ba nga Lord tama na Lord kay murag sobra naman yung milagro ang nadawat nako. Sobra ra jud brad nya no kanang sa mga kuan pod nga iyang gipakita para mo tuo jud bitaw ko nga kanang kuan grabe gipakita niya sa ako mo na niingon kong Ginoo dili na wala na ko magkinahanglan og milagro pa sa imong gihatag nako sobra na magpasalamat na lang ko. Ikaduha man jud ka nga babae na kung na-interview dire katong isa si White Libra White kato kay born 70 Adventist gid to siya grabe pud to sila og kay dako tong papel sa 70 Adventist gid murag sa to yang giingon sa ko but nabalhin gid sa pagkakatoliko din ako siyang gi-discourage ba kung ma-discourage ba gid siya siyang pagtuo nga katoliko kaya ako minsan giingnan nga unsa man okay ra nimo nay katoliko dire daghan to sugarol as bulangan tos burikatan daghang mga inani ana ba mga bad kon sa wala na brad dili jud ko mag-focus ana la brad focus sa jud ko Kristo brad nindot ang ihasad kani imo hapon naamis ko kay nakadawat kag daghang mga milagro dire pagbalhin nimo sa katoliko gawa nimo masinati sa 70 Adventist pa ka no kaingon ko ba nga maayo gyud ang Ginoo kay in the first place ug ako siguro nakita mo lagi no kay ug ako po'y Ginoo no panalitan lang ba ako Ginoo no mingon lang siguro ko nimo adi sa lang kada ko tabangan kay mamuakay magagkuan sa una although bisig dibalik ka pero ikaw lay akong pukusan katay mong igsoon dila sa nagoto pagawson kay born again man to di man to katoliko tinuod brad pero kabalo ka grabe jud ang Ginoo kay siguro nakita niya brad nga ako bisag nagkatoliko nako murag gahi jud kanang dili bitaw ko ingon nga kanang kuan gihatag niya ang daghang milagro sa kong kinabuhi para murag gimold ko niyag ayo ba kanang kuan gipakita niya murag feel nako brad no nagpaubos jud ang Ginoo para motuo ko niya grabe ang kuano og imong balansyon ang Ginoo na jud ni adjust para nimo. Yes, mauno jud murag gisubuan na gyud bitaw ko para matuo ko. Unang ako maingon na lang jud ko no sa akong mga igsuon nga mga kung naminaw man doon sila. Maingon jud ko nga hopefully makamata na bitaw kay kanang dili paulahi ang tanan. Kaya ato biyang kinabuhi no sa ako nang giingon nga nasakit ko. Makaingon jud ko nga alam dili na ko kaabot og buntag. So makaanak kung kanang ang atong kinabuhi brad dili na to sayangan. Kung kada bang ganit tay mga kuan. Kanang kuan ba ter kanang burani og kanang nangayo kag pagkaon bas Ginoo ba nga gihatag na niya pero iya pa yung gihungit sa imong baba
Giluto na daan, gihungit Grabe. pagid niya. Oo. Yes, Brad. Mo nang mingon bitaw ko, Brad, nga maabot ang panahon nga kwaon ko sa Ginoo niya. No kay kanang i-judge man ta, no? Unya ko unsay kuan sa Ginoo. Dako pong ulaw nga kanang inigabot na to dito, mingon ka nga kanang Ginoo nganong naingon ani man ko. Gisubuan nang gani ka, wala pa jud. Nagmagahi pa jud. Gilutoan na ka, gihungitan pagigas akong niluto, pero wa gyud ka. Grabe, dili lang tungod siguro kay nagbata ko og lain nga teaching, no? Ang gibuhat ni God. Dili lang usa ka milagrong gihatag niya sa akong kinabuhi para mutuo ko. Hantod karon, Brad, katong nakagawas na kong igsuon. Kuan ra to siya. Murag duha ra to ka Domingo nga gi-offer nako. Dito gipangayo nako inig isa bitaw sa Ostias. Dito nako siya gipangayo og dito hilak jud ang lugmaw jud akong luha pagkadungog nako sa kong igsoon nga day. Layak nako. Ako yawan niluta no. Murag gaan ang pamati nimo ba nga murag kaingon ka nga salamat Ginoo gidungog gidi ay. Grabe jud, Brad, oy, ako nga imposibleng mahitabo na arabi ako diri kalayo in taon ako nya ako mga igsuon diha nga nasa duol murag nawagtangan may asil paglaom murag wala na jud ba nya kanang na timing sad siguro, Brad, kay di ko ana naman to akong manghudgod nga kanang nanay mo angko niya ba kay dito di sa prisuhan di ay kung naay kuani mo nga magpatay patyon day ka ilunod lang ka dito sa kanang naman day underground ng presuhan nila. Mao ba? Kanang dito sa kuan sa Leyte. Kung mamatay ka dili ka ipakuan lang ka nga bangungot ka ilunod lang ka dito bago ulang natawag akong manghod na naigilunod dito sa lang imburnal. La kuya. Mao na mga kuan niya ang pulis baya dili dinay to the max bagyo ng mga pulis kay naman na sila illegal nga buhat dito sa sulod. Puriya lang sa mga maayo. Maayong pulis no. Puriya lang jud sa mga maayo. Pero kanang mga na-impluwensyahan gid sa mga taga-sulod ba no? Nya dili pud ingon nga moingon ko nga di ko mutos kung igsuon, Brad, kay ang iyang mga kauban nga piniriso pud makaistorya biapod nako. Kay kanang so allowed na sila mo gamit itong cellphone, allowed na sila mo kuan gidili jud na siya gidili jud ng cellphone, Brad, na sila punishment kung masakpan. Pero sila nagkatimpod sila dito na ay mo provide nilang cellphone. Sa sulod unya kung naay magrubing napoy mo ko nila nga naay nagrubing so mo natago ang cellphone, so magka-communicate ra gid siya sa imuha gyud. Communicate ra gyud ni anak ko nga paita naunsa naman taon ang mga pulis po din taon ay nalulong naman po sa mga bisyo. Kung wala pa to no, kung wala pa to siya nga cellphone no, siguro posible murag ma-surprise ka ba nga laya na di ay kay wala may communication gyud. Dili, Brad, dili ko mutuo nga laya kay ngano kung wala pa gyud ingon cellphone murag wala na koy ang akong tuan siguro murag patay na. Kay nakabalo man jud ko unsay kinabuhi sa prisuhan. Sakitan ba ako makita ko daghan kay siya bunog ang iyang mata kanang murag na nigawas ang dugo. Uy. Kanang gikulata siya dito nya kanang dili man kakareklamo. Di ka kareklamo ba kay gawas lang siguro kung maadto ka in person good siguro no mo visit ka nya mahibong lang ta nganong kuan naunsa man ka do so sakitan ko, Brad, muna ni anak ko nga Ginoo ko unsa may nabuhat sa kong igsuon no kabalo ko nga kung nasakitan man gani ko nagtan-aw sa akong igsuon ikaw sad nasakitan sad ka kay ikaw may amahan. Tama. Muro jud na wala jud koy lain bisag unsa pay kanang kuan kay kabalo ko nga gihigugma mi nimo tanan maayo man o daotan kay before mi nimo gibuhat, Lord, gi-prepare na nimo ang tanan. Gihimo na nimo ang dagat, ang tubig, ang yuta usa nimo gi-create ang tao. So mao na ingon ana mi nimo ka pinangga. Muna nga ako gisalig yun ako sa Ginoo ang tanan. O na-amaze lang ko kay kanang wala gidugay-dugay ni God no
gi-release niya ako igsuon niya. Lipay kay kustanan ug karon ako na lang gitugyan sa Ginoo nga hopefully nga mabalik siya. Ya, dili pa man siya bunyag brad kay born again siya. Yapo gyapon na to na. Wa siya mabunyagi din. Yan ako nga kanang pagpabunyag dong kay kuan ikalay pangita pamagi mo na. No, nagkinahanglan sad ko sa inyo mga prayer brad. One day makuan sa ko mga igsuon pud ang kanang kuan akong gipangandoy dili lang sa ilaha. Nga kuan ba kundi sa tanan. Tama. Luoy bisan. Kanang sa imong pagkakatoliko karon wala na ba'y nakababag nimo nga kanang buo na ba gyud hugot na ba gini imong pagtuo nga despite daghang mga dautan sa Katoliko di na gyud ka mohawa sa pagkakatoliko kay namang koy uban ter nga balhin og Katoliko nabikil gamay sa Katoliko tuan ay balhin na mo balik sa Badista. Dili brad niingon bitaw ko sa akong nag-istorya mi sa akong manghod nga kanang born again yan ako nga dong basin og maabot ang time nga dili na ta magkita kay kabalo na mo sa sitwasyon sa mga OFW usahay dili kasagaran sa mga OFW naiuban mauli nga bangkay na ingon ana ingon ako manghod ni kung naa ni mong Ginoo day wala may tabo ni kuno dili tama dawat ra bad eka sa maayo. Dili kung unsa may ihatag sa Ginoo dawat willing jud ko mudawat kay kanapa ang kamatayon dili biya nimo kadlukan kay ngano mao nay dili na siya katapusan mao nay sinugdanan. Tumurag ka ng pan ko dili ta magdinaw kay ang tanang butang iya sa Ginoo laki kinabuhi so kung tagaan mo taas nga kinabuhi sa Ginoo sig unsa pa nang kuana pra dili na ko ibaylo. Tama no dili na makatakuan sa grabe ka isog imong pagtuo kung nakita jud karon kay despite di-discourage ka nako tungod ani mga nagbuhat og dautan pero wa man gyud di man gyud ka mapaling kabalo ka brad nga gani no mutugan ko sa tinuod sa nitabo sa kong igsuon nga nakapatay uban akong igsuon murag isalikoy murag wala sa kuana kaulaw kay murag ikaulaw siyempre kay mutatak mo sila hunahuna nga na sila igsuon nga killer ana mo gud pero tinuod na siya brad kabalo ka unsay gipakadakan ako ingon ko nga wala limpyo na to kitang tanan makasala o gani si Kristo ni ingon ha na napreso ako pero wala ninyo ako doaw ganong ikaulaw man nato tama nga igsuon bisag unsa pa na akong igsuon brad bisag tanang pangkadautan nga na ila na bandilyo pa na sa kalibutan dili ko ulaw naman wala may limpyo na to brad oo sakto juga puro man ta makasasala mao bitaw nagkinahanglan ta Ginoo nagkinahanglan ta sa kaluoy sa Ginoo kay puro ta makasasala so mao nang dili gyud na makapakuan ako kanang mga buhat nga dili maayo no dili kay gani ako igsuon bisan diri ang akong ubang igsuon murag maulaw bitaw kabalo jud ko murag maulaw sila pero diri brad usay misturya ko sa akong kauban nga hapon mahilak ko no misturya jud ko sa akong kauban nama ko isuod nga barkada diri hapon isa ba murag ati na ko ba magulang so maguwang nimog edad nya istorya ko niya maghilak intaon kong ihag siya ingon ana adyon na ingon ani ko kaluoy pud taon yung kana kong murura po din sila Pilipino no kay istorya man jud ko nga di ko maulaw brad istorya jud ko nga kung igso nakapatay na priso na niya maluoy ko kanang makita niya nga kulatahon siya kanang nabunog siya niya maghilak ko ba nya mo to nga akong kauban mo comfort sa nako ba ko nga salamat sa kay Ginoo bisag layo ko sa kong igsoon no murag feel nako nara ako igsoon sa duol kay tungod sa mga tao may maghihatag nako sa akong palibot nga kuan ra pud sila kanang friendly ra pud sila so ang pinaka-main jud ni Moter nga nag-convert jud ka sa Catholicism gikan sa pagka Seventh Adventist kato yung gisangyawan ka sa imong igsoon
gipasabot ka unsay Brad. pagtuong Katoliko. Ngano dahil sa Seventh Adventist dili wala di matubag tanan yung mga pangutana na. Kuan man Brad, labi na grabe man gyud no kanang pagkaon, kanang pagsimba o kanang adlang Domingo, pagsimba og mga Dios ingon na jud na ang unang-una labi na kanang pagkaon. Ang among basahon Brad kana arang naa sa Exodus 20 kuan man siguro na Exodus 24:5 siguro na or 18 baka na siya. Kalimot pa na ha, dili kay ko kuan kay wala na ko mag-focus sa Bible karon. Taon-taon So na ang po. gidili ra jud nga larawan among pakadak-an. So mga Diyos na ginasaya kanang kuan na. So dili gud mi mutakol anang larawan nga gipabuhat sa Ginoo. Kay basta maghisgot na kaglarawan gani Brad sa lain nga sa mga SDA ila na jud ang pakadak-an nga imong giampuan. Diyos jud na siya. So kulang kay sa explanation bitaw kay kanang mo nagiampuan gihimong Dios so dili maayo. So pag diri day sa Katoliko ang kana ding mga rebulto wa din ampu So mali ang imuhang pagbiyo sa una nga giampuan nya pag-abot nimo da naamis kang wala di ay. Wala ampu Brad. Mao na nga kanang nakaanak ko nga grabe jud kay labi na ang pastor maay kay ng pastor mo kan oy pinadako pa ng tingog para mutuo jud ka. Singgit-singgit jud. Singgit jud para mutuo jud ka nya kanang dili nila ikuan ba kung ikaw pud nagsalig ra pug kag paminaw dito nga wala jud kay imo bitaw nga kagalingon nga maningkamot ka nga makabalo unsa gyud tinuod. Maingon jud ka nga tinuod jud no bitaw no. Ang ending ni bitaw na. Tama. Mao na nga kanang nagpasalamat jud ko sa Ginoo no bisag dili man ti usay mag-away mis kong kuya ni Brad Tonyo, shout out tayo ko sa kong igsoon sa Lapu-Lapu na si Antonio Alvarico, usaron siya ka exorcist Brad niya. Puli nga nindot. yes exorcist na siya. Then siya mo'y nagtudlo na ko unsay dautan. Then bisan og dili siya perfecto kay tinuod man kitang tanan nobody is perfect man. Masayop mo kita. So Masipyat magining kabaw masayop upat ka buktiil. Kita pang tao dora. so kuan gid Brad kanang bisan pa sa among kahuyangon nagpasalamat ko deep inside jud nga pinaagi niya nakita ako sa kamatuoran. Nindot no igigayad jud kaniya. Gigay jud ko Brad daghan kay siya gibuhat tanaw siguro sa kong maguwang no gagahi pa ni sa bato kay sa iyang istorya murag tando-tando lang. Pero ato lang gihapon nang iagi sa mga prayer. Kanang inyong worship ba? Di ba na may uban nga nisod ko diha Brad murag wala man ako ma-feel ang kuan murag magwala lang sa inyong worship services at the time nga Seventh Adventist pagka unsa imong na-feel kompleto happy ba ka diha or unsa ba? Wala Brad wala ko na feel Brad nga kanang kuan dili na ko ma-feel ang presence sa Ginoo gyud. Oy wala kay usay kanang pirmi ra man ning mag-discuss kanang about sa Bible. Wala jud lahi sa kanang kuan nga na ay gipahimutan gid ba. Na misa so diha sa misa wala dili jud ka pwedeng mag-Bible study diha. So mas is a mas gyud sa amoa sa SDA sige lag kuan anang mga murag nagprepare sa ilang kagalingon ba nga basig nay mo attack ba. So, kinanglan andam ka kanang sa mga verses unsaon diha kanimo ni siya lahi yan ako nga dili nimo ma-feel ang presensya sa Ginoo. Murag wala gid diha ang kalipay nimong gipangita. Wala Brad kay kanang mo feel gihapon kog emptiness bisag unsaon ako paningkamot kanang kuan. Agoy. Kay gusto man jud ko gamay pa ko Brad mahilig na ko kanang kuan sa Ginoo og na wonder bitaw ko nganong napuak dito na ko ang kanang kuan ni Mama Mary Sa hatred ra to nimo nadala kas emosyon ba?
Pero makasabot raman ang Ginoo ana kay ngano man in the first place. Tungod sa imong pagkalain kag sikta, siyempre nadyo kay kasuko sa iyang ginikanan, hatred man. So dihang nakamata ka nibalik ka. So katong tanan napasaylo na tos Ginoo, gikalimtan na tong tanan. Lagi Brad kay pagbalhin nako sa Katoliko Brad, akong giunahuna Brad ba. Gani ang akong inahan na ay magpasakit makadungog og istorya bisan sa silingan lang. Masakitan man gani ko, how much more ka si Jesus Christ, no? Tama no? Something magani dayon akong ulo makita makadungog og istorya bisag iniglakaw na ko si kuan mauni mo. Paliton din akong away sa akong inahan. Ayaw kumpiyansa. Mo kumbate jud ka sa unag kuan. Dako jud kayong sayo pang akong nabuhat sa una no. Salamat lang jud ko nga bisan pa man sa akong pagkamasalay pong anak. Giguide ha gisubuan jud ko ni God para lang mo to og iyang gibuhat ang pagpaubos jud. Nagpaubos jud si Kristo sa akong kinabuhi kay ngano nakaistorya ko ana di lang usa ka bisis gihatagan ko niyag milagro kato lang Brad ha nga hangtod karon dili na ko makalimtan katong nag-mention siya mga tao nga kailan ako niya siya mismo wa jud ko kailan. That was first time nimo tong nadawat nga milagro jud. First time jud Brad kato nga bag-o pa ko sa Katoliko og dili pa kay ko kabalo magrosaryo. Nya grabe maotoy permiro nako nga kanang kuan nga iya jud giparamdam nako nga buhi jud siya. Na jud siya ni wa gid ka pasagbi. Wala ko gipasagdan Brad. Kanang gani ha sobra-sobra pa ang kuan niya kay katong gitaga ang akong gipangayo nga plite is 2 pesos ra para additional kay maglakaw ko iyang gitagaan kog 5. Dayon pag-ingon ako ni mention lang gani ko salamat kay ni sister kay gikan sa Mandawi padong sa kwan malakaw na lang nako siya di ka pwede maglakaw ayaw paglakaw o di 20 kaana ko grabe Ginoo nagsakay ko nagtulo akong luha grabe jud Lord nganong giunsa man ko nimo Ginoo nganong ningunani man ko Ginoo grabe man kaayo ang imong pagkuan ako kabalo ko dili ikaw to ako nakita Ginoo kay karong mga panahon na dili na nimo makita si Kristo in person na siya jud mugamit siya mga kuan nga kanang din ma-feel nimo nga siya buhi. So kanang naaman taron ni engage karon sa social media nauso naman yung social media karon unsa may imuhang ikaminsahe aning mga Seventh-day Adventist nga kauban nimo kaniadto nga karon nagsige ra gyapon og pangatakis Katoliko nya nagbarog aning diha ra gyud may taman diri ra gyud may kay mao madyo mong namatag mahayag unsa may imong mensahe ani alang nila labi na tong mga Katoliko jud na nakahuna-huna nga magsabadista na lang sad go kay murag apike man Katoliko giaway man kospare. Nakakita bitaw ko sa comment kaniha Brad giingnan ko nga kanang kuan daw ko dili daw ko sabadista born again daw ko balik inom-inom ni anak ko Brad dili man ko mainom nya no ang ako lang shout out lang sa akong mga kaubanan labi na dito mga particular good sa Negros na hopefully tagaan na tong ablihan na tong atong kasing-kasing dili ta magmagahi samtang sayo pa kay ang Ginoo always ra gyud na naghuwat nato bisan pa unsa ta unsay atong mga buhat kalimtan gyud na niya ang tanan kung balik lang ta niya una nga kanang ako ra jung gi-challenge no sa akong mga kaubanan nga unta tagaan nato higayon ang pagpaminaw dili lang ta maminaw sa usa ka side maminaw sa ta sa pika uban side sa uban sa pika side sa uban kay ngano kung maminaw ta sa usa lang dili na to makita ang tinuod tama no sakto jud tagaan na to higayon nga mapaminaw ang pika side po para makasabot ta last na kung speaking aning gitawag na tog tithing ba di ba naman mo yung mga unsa man inyo tithing ra na sa una or napay mga laing halad ana tithes na siya Brad tithing
Sa to pa og nasa badista ka karon nya naman kag Japan, obligado jud kang mohatag ng 10% kay kuan man naman kay trabaho. Yes, Brad. 10% gina siya, Brad. Abi ni mo makahinumdum bitaw ko, Brad. Karon no, maluoy ko sa kuma magpapa kay unsa goy trabaho na mo dito sa una sa Negros, anak sa kampo. Unya maguna ka diya sa kampo no, gikan og Lunes hangtod Sabado, inig ka Sabado sa hapon sweldo unya kwintahon na to imong sweldo dito, pila pay sweldo, kuhaan nimo 10%, Wa pila na gyud na taon. lang bilin. Gamay na lang. Oh, pila na lang bilin, Brad. Baka anak ko ba, grabe hapon no, nga kanang kuan, pero bisan og murag sakit sa imong buot ba, mahatag ka kay lagi nakay giapas nga kanang kuan ang Ginoo para ni sa Ginoo, pero which is dili di ay maayo, kay diri di ay sa Katoliko love person pero man di ay Depende ra magimo pila imong ihatag. wala man day bayad ning kuan kaana lagi ko, Brad, ko sa paita mabitaw na usahay no, makaana ko ba nga hopefully makamata na pud unta ba kay dili duoy jud kaayos kanimo. Ako mismo nakita jud na mga ginikanan bisag nagpingit sa kalisod sa unang panahon, Brad. Pero mahatag jud sila sobre kay naaman mi mga sobre. Nami mga sobre pila imong income karon nga kanang kuan niya. Pangayuan ka. Wala man ko magkuan sa kanang mga paano, pero diha mangkugikan kabalo jud ko. Kanang hopefully maundang na unta ba kay duoy baya ang katong imong mga igsoon, makaako di kag tan-aw si mo igsoon nga ikaw mismo nakabalo ka lisod na imo pa yung pangayuan og 10%. Sa to pa daiter og kanang butang talang ako pobre ko maligya kog money na maligya kog mga inana ba nga ginagmay lang nya wa koy halin paninglan gyapon ko. Naa kay 10%, Brad. Uy. Og abi nimo og dili mangug ka mahatag, Brad, murag dili ka kanang murag dili bitaw ka welcome nila, murag mangita sila bikil nimo, murag sakit-sakit na sila mga istorya, dili katagdon og tarog. Kuyawa god. Tinuod na siya kanang litan wala ka mahatag og kanapulo. Nya kuan murag kag maulaw ba kay murag siyempre imong kauban gahatag ikaw wala. Ang katong nihatag murag maay kay tagdon lag ayo ikaw kay wa ka mahatag murag lahi imong pagtagdan tinagdan. Ya mo nang ni anak ko nga pastilan Ginoo ko kadako ba dayang sayo nagdugo akong kasing-kasing magtan-aw sa mga tao bitaw ngingon na Brad nga lisod munang kayod unya kuhaan pa gyud unya okay ra siguro kuhaan, Brad, murag kuan ra basta dili lang bitaw mausab ang pagtagad. Kay murag maulaw gyapon ta. Mao nay ilang kuan dito unya kung pananglitan makitaan kang naginom-inom dito. Samot. Samot. Na nga kanang kuan ya. Murag mangitas lag bikil niya pananglitan mo simba ka nga kanang imong sinuotan kanang kuan. Samot dili na kay ka tagdon niya. Mao na kanang istoryahan ka nga kuan mo na. Mao na nakaana ko nga pastilan no di araman di ening kuan sa Ginoo nga dili man gyud ingon ani kahigpit nga kanang kuan grabe kanang wala man gyud dili man gyud lisod ang kuan sa Ginoo nganong adto man gyud ka ditong dapita in town nga murag wa kay freedom ang imong wala jud, Brad, imbis na kay kwarta malipay dako na binang 10%, Brad. Dako na dako na siya. Muna kung magsweldo go ka o kanang kuan ibutang na to 10,000. Butang na to 10,000 ha, nya 10%. So kadako na ana pwede na palit kag bugas na nagsudan. Nya pila gud may kabuk manarbaho sa una. Grabe no. Muna karon nakaanak ko maluoy ko nya akong mga igsuon no nga kanang kuan dili lang pug ko mukuan nila pero ako lang silang kung unsay akong kuan ako lang pong i-share nila kay para makakuan sila ba, pero dili jud ko mopasakit og istorya kay bisag Katoliko ko no labya na ako mga kaubanan jud. Mao kay no kuan mo god ang gugma di mo gud na mausab ng gugma god. Lab na ko sila, Brad, kay ngano sila sad usasad diha sad ko nag cut on
sa akong pagtuo ba diha nabli ang akong kuan nga kanang mao ni ingon anak nahimo na ko silang inspirasyon. Ya, mo nang dili jud ko mo dili kong pasakit og istorya. No, welcome ra gyud nako kung hopefully wala ko mawagtangig paglaom brad nga maabot ang time nga sila mismo mobalik sa tiilan sa Ginoo. Wala jud ko mawagtangig paglaom ano. Okay. So daghang salamat kay sa imuhang nindot nga testimonya sister uban sa imong kasinatian pod nga nindot na makapatandog sad aside nga na-convert ka nakadawat pa jud kag daghang mga milagro, no? Sa lagi brad kanang kuan ang pasalamat sad ko brad mo bitaw pag ingon nimo gabi nga kanang ma-interview since gusto ko nga kanang kuan kanang nasay makabalo ba nga mao na para daghan pasad ang kuan nato ba nga kanang makahuna-huna kung unsay mayon say dili ma-inspired sila sa imong kuan. Right sila kaya man nato sila mapugos gyud. Napay na interview dire sa Seventh Adventist lahi man sa imuha kay imuha nakadawat jud kag mga daghang milagro. No, I don't know kung unsa pang mga milagroha nga nadawat nimo, ikaw ra may nasayod ana, pero kato lang daang gi-share nimo sa murag lig-on jud, nindot siya. Dili lang usab brad. Grabe gyud ang kanang kuan sa Ginoo no, kaana ko nga pasalamat jud ko sa Ginoo. Dili man ko perpekto pero bisan pa sa akong pagkamakasala, nagpakita gihapon siya nga buhi gid siya. Diha sa iyang mga kuan gihatag nako nga mga grasya. Ingon siguro ni Ginoo nimo sa arog mo hawa pagka nga nanan nimo tanan gihatag na nako ha ang imong gipangayo nga makagawas sa imong igsoon gipagawas na nako na unsa pay kuwang. Kulang kung umabot ang panahon nga kanang panon ko kanang kwaon ko sa Ginoo or nababay something ihatag sa Ginoo nako magkasakit ba ko willing na ko nang dawaton brad kay ngano okay ra jud kaayo wala jud problema bisag unsa pay may tabo sa akong kinabuhi. Lig-on jud imong pagtuo. Willing jud ko mo dawat. Na-address si Father doon matod pa niya ang SDA alang sa mga kwartahan pero kung pobre noon ka samutang na kag kapobre kuyaw tinuod brad tinuod kung pobre ka himuon ra kang iro di ay sige. Tinuod lagi akong istorya na din nga usay himuon iro kay kuan man brad kada usay mausab ang ilang pagtagad brad usab mao nang ang uban maningkamot jud kay labi patong kato bitaw nagkinahanglan bitaw appreciation brad maningkamot jud bisan og ang gubo ang pamilya bitaw luoy na kaistanan sige lang gabuad ginamos paita luoy kaistanan usahay magsudan na lag-asin igahin sa 10% ni mapalit tag sudan ma dili kay pang 10% ni kay unya din ay tatagdon ani ron. Tinuod na siya brad kaanak ko pastingan pero diri sa Katoliko wag gyud mabuot ka ng usay bitaw mo simba ko diri brad no honestly bisag na ako diri sa gawas kanang usahay muhatag ko sa simbahan no kanang tag 500 ingon ana pero kung wala jud koy kwarta brad 100 kana biyang 100 not pina sintimo no biya na diha. Wow ba? Mingon ko sa Ginoo brad. Lord kanang gipit suguron Ginoo bisan pag ikaw nakabalo jud ka nakita jud nimo. Muhatag ko Lord kay as a Catholic obligasyon ako nga muhatag Ginoo para sa uban. Gamay ra tinuod ni Lord ikaw na lay bahala ni. Kuan kanang nakaana ko lahi jud kay kanang sa Sabadista mapugos kag hatag pero dire sa Katoliko way magbuot nimo. Di jud ka butan. Ako maulaw ko brad mayon ko mukuot ko sa mga brad niya. Pinakagamay bitaw. Pinakagamay ko. Mo may nakakita pud nako. Ang Ginoo ra man pud niya kabalo man sad ang Ginoo nga wa jud koy kwarta. Mo na luoya po ng susubida. Tinuod na siya, uy.
di ba sa inyo ha, di man pwede mo tawag pare, no? Matod pa ni Father Don, akong mga parente sa mga SDA jud to, kabalo sila nga pare ko. Dili sila mulitok og Father, real talk, dili na sincero, sakit sa ko nga part kay kadugo na ko na sila. Tama sad, no? Murag tungod siguro, tungod sa pagtuo ba? Tinuod na siya. Kay mura man po na good na sila, Brad. Ang ilang mangong style, murag ikaulaw ka ba? Murag ikaulaw ka. Murag ibutang nato. Murag ibutang nato, no? Mahog na lang o kanang litan, ikaw kanang kuan. Wala sa ilang grupo. Labi na og ikaw pamilya. Kay once kanang kuan ka, nahog kag pamilya nila. Mutiwalag kani ka. Bugat kay na siya, murag serious na kay na nga kanang kuan ba. So, murag kalimta isalikway kanila. So ingon ana ang ilang pan, pero diha nahinay-hinay og abli ang akong pangkunahuna, nakaana ko, no? Nganong ingon ana man nga nagbasa ko sa Prodigal Son. Mas nagihatagan pagpabor sa iyang amahan ang katong anak niyang salbahis kaysa iyang anak nga buutan. Tama. So subot pasabot, kung ingon ani manggani ang tinagdan sa mga nila, murag magduha-duha na, murag maaksyon na tagkabalaka ba, kay ang Ginoo wala biya mangita sa maayo, gipangita biya sa Ginoo ang katubayang nawala. Mura na noon kag isalikway ba. So mura kag panalitan karon ter sa karon pa ni nga panahon ba, butang talang nauso ng social media sa una sa imuhang kapanahonan, kay way back katong nibalhin ka og Katoliko gikas pagkasabadista, wa pa man mausong Facebook ato kay 2004 man na invento ng Facebook. Murag ikaulaw gid siguro kas ilahang isa inyong pamilya siguro no? Saon sa man katong sa badista pa mi? Kung balitan ba karon nibalhin kag pagkatoliko. Murag ikaulaw siguro kas imuhang mamagpapa, imong mga igsoon nga sa badista nga nasa man ka nga nagkatoliko man ka. Yes, Brad. Tinuod na siya gani ang akong igsoon karon nga kanang sa badista. Murag siya kanang kwan bitaw nga murag nay something gyud, pero bisag nakabalo ko nga murag kanang nay kalahian, ako jud nangitag pamaagi nga dili kanang Brad, mao ni siya nagpaubos ko kay ngano ako may nakabalo. So mao ni siya, Brad, mao ni niya hinahinay nga kanang kuan nga akong magkuwang kanang maminaw siya nako gani atong bulan sa March. Murag night time sige siya panawag nako, siguro gusto siya makikistorya nako badin karon kay naman sila katubhan, murag last na mo istorya nagpatapas siya. Murag busy siya ron mo nang wato siya katawag nako. Kani kay nay katubhan og sa badista ni paninglan man 10% ni. Kuan na nila, Brad, kanang unsa ni ila gyud na may sobre. Before ang kanang kuan Sabado nanay sobre, ang sobre nimo. Sudlan na nimo kwarta. Kuya bisag unsa, bisag kapoy ka istanan nimong trabaho, luoy kay sigunad to init ug uwan niya. Mangayo pa man tao ni sila 10% man gyud. Tinuod na siya, Brad. Pagdiri na sa simbahang Katoliko, no, grabe wa gyud maingon lang kanang kuan nga di ka pwede mo simbag kanang ko, di ka pwede mo mga lawat ha nga wala kay kanang ihatog, wala. Kuig basi ha, ako FW ko pero usahay mohatag ko pinakagamay gyud kay ngano kuan man good Brad, nag-support bi ako sa ko mga igsoon pod. Nay mga kuan, kung nay mga problema nga dili nila kaya, hatag ko. Una nga nagtipid ko sa kong kagalingon inya. Diba ko sa akong istorya, Ginoo naman tinuod ko'y kwarta, Lord, pero nakabalo ka, Ginoo, kung unsay sulod sa kong kasing-kasing. Why natago na ko, Ginoo? More dyan na akong pakadakaan nga bisan akong buhok, Lord, na ihap na nimong daan. So no need na ko mo kuan pa nimo. So kung unsay dili na ko maistorya, Ginoo. Nakabalo na kandaan. So nindot kayo imuhang testimonya jud ron sis sa tinuod lang.
Maka Salamat kay Brad ug Oh. hopefully makahatag og inspirasyon sa uban nga kanang kuan na uhaw pod sa kamatuoran. oh. Naingon si Father Dondre ba, liman ka, gi-invite ko sa akong Unite nga Katoliko nangaon mi. Mga SDS sa lamisa, kaming mga Katoliko sa kusina. Ako ra na ulaw kay sila ray gihurot, sila ray gahurot sa litson. Maritis man ko. Kay Brad, makatawa. Agoy! Sa Badista pa ko Brad ba, dili man siya may mga og baboy no. Oh. Kay unsa man po na pagkaon ng baboy Brad nga di naman may kapalit og baboy. Isa may palit og baboy Brad kay kuan pag 10%. Wa na ya mo. Pero lami di ka ikaw ng baboy Brad. Agoy! Kanang mga nukos ko gita bawal mo ginasinyohan no. Bawal na kayo himbis. Pero perti maging lamian si bawal. Tinuod na siya Brad ay mabitaw ng naana ko no. Diri sa Katoliko sus mura kog natangtangan og gapos kay diha pa lang sa pagkaon makakaon na ka say gusto nimo. Kay ang tanan day okay na. Okay man guna o. Hugaw day sa tao no kato day musulod sa musulod sa baba o sa bato nakalimot ka na Brad. Oh, ang musulod sa baba sa tao dili na mo'y makapahugaw, ang mugawas ra mo'y makapahugaw. Oo. Oh. Mao na siya niya. Astila nakaana ko nga sus naara man day sa Katoliko diri jud ko na satisfied jud kay ko sa Katoliko. Wala gyung kuan og sa kuan paniter walang labis, walang kulang. Tinuod Brad kay ngano sobra pa man gani. Sa Sabadista ko dili tinuod miingon dili mo ka og baboy pero tinuod lang akong hunahuna gusto jud ko mo ka og baboy Brad labi pag makakuan kog baho iko binuang na po ning ila nga di man ta pakaunon niya makuyawan ka kay ug namakitaan ka sa imong kaubanan kasab-an ka kasaban nya siguro istoryahan ka dili nagib may imong gibuhat sister inig apil nimo sa worship panahon sa simbag sa Sabado murag dilibak siguro kadto sulod ba. Niana ko mapastilan luya po ning kinabuhi sa murag walay freedom ang laing sikta. Muna sila no sige lang pandaot nya tinudanay lang deep inside kabalo ko unsa ilang kuan gusto ko na nila aganahan god pero gikan be ako din gipugong-pugungan ano kuyawan man po na sila makitaan sa mga kaubanan kay patawag ba na dili na maya mong gibuhat Brad sis inguna na so kaana ko sa sila nooya mura kag piniriso ba unlike sa Katoliko no libre ka mabuhat sa tanan as long as maayo lang kanang wa mo gud ta gididaan sa simbahan god basta makaayo lang sa kalag mo bitaw na Brad nga kanang maingon dito nga kanang sa Katoliko pa ko kusog ko mainom sa Badista pa ko sila ko mainom alangan di ka mainom alangan mainom ko sa Badista makitaan ka kasaban mo ka sinuod na Brad ha dili na ako pang daot ha kay sa Badista ko gikan makitaan ka dito sa mga kaubanan simbahan ipatawag ka istoryahan ka nga kanang sister nganong nagbuhat man kaani nga dili man ni maayo pakaulaw wani ayaw ni gusba ayaw ni buhatay ngon ana niya sa Katoliko wala ka pong ni imong choice so tan-aw nimo nga makadaot ayaw buhata tan-aw nimo makaayo buhata so naa kay freedom gyud sa Katoliko so dili jud bitaw ingon nga kanang kuan napugos ka nga ingon ana naara nimo di ay nag-comment na to sa YouTube ana siya nga kisama ni si Hercules Doni dili mo kaon og isdang walay himbis unya og magtulag isda masuko og dili himbisan himbisan lagi agoy bukog makalibog mo mabitanan daghan kaayo mga kuano nya na kuan bitaw ko Brad kay ang akong Paris taga Bohol man niya taga Bohol imo hang Paris
Oh, nabay ka ng follower man ko ni Father Darwin Gitgano. Then og kana permis ko magtan-aw sa ilang debate bitaw diya sa Tagbilaran asa man dapita yan na si Brad kuan diya baka nang Sabadista baka na siya doon again magsige sila debate sigbate ko pastilan luya banig pastor oy nga bisag usaon siya pasabot Sirado na mo lang unahuna anagod. Yung kung Ginoo ikaw na lay bahala kay ngano luoy Brad oy luoy luoy tanan nya kanang karon okay pata timan nga inihap rabi ang ato mga adlaw diri sa kalibutan Tama. nya kung magmagahi ka manubag bi ka igabot gyud dito sa kanang kuan tanang mga buhat nato diri wala bay natago Mao. Bisag kung saan ni mong deny ang matas Ginoo labaw pa CCTV na. Labaw pa Brad naka-record na unsang adlaw unsang oras ha unsang minuto ha Paingon kag wala man Lord o wala man ko gabuhat na Lord unsay wa atong tan-awon sa video be. Naulitan Brad nga akong nasakit bitaw ko diri nga murag na-depress ko nga akong tan-aw sa mga tawo murag bangkila na mao nihilak jud ko gipangayo jud nako sa Ginoo no Lord pabuta kong Domingo Ginoo kay ngano gusto jud kong mangumpisal kay kung kuhaon ko nimo Lord kung makakumpisal lang ko Ginoo Okay na. Dili na ko mabalaka kung kuhaon ko nimo wala may problema Ginoo maura gyud na paabuta lang jud og Domingo wala abi ni obra dili ra man day Domingo gihatag sa Ginoo nako Daghan pa man di ay. ko pag unsa man taron 2004 sakit ko 2004 grabe no. Yung Lord kanang tagai ko kanang higayon Ginoo makaabot kog Domingo kalayo para ba atong Domingo uy makaabot ko di naman ko mabuntagan anak ko ba pag Miyerkules to siya Brad Miyerkules to nahitabo nya tagai ko kanang kuan Lord makaabot lang kog Domingo Ginoo gusto ko mangumpisa Lord daghan kay kog istorya nimo Ginoo daghan kay kog gisulti nimo Lord after ana Ginoo makakumpisal ko bahala ka kung kuhaon ko nimo wala na problema pero kabalo ka maayo kang Ginoo nakakumpisal ko nya naabot pa jud ko karong tuiga nya nako kabantay Brad nga naayaw na daay ko Na kuyawa no. dili nako di ko Gracias Ginoo jud na siya sis. Gracias Ginoo jud. dili ko ka di jud ko kahinomdom Brad kung unsa kong adlaw na ayo kay nakabantay ko hinahinay na kong nabantayan nga Regina wala na man ko pag-asa ato Brad kay aluspad na kay ko Layman ka nga ang doktor deklarar nga walay finding. wala COVID test ko kanang kuan wala gyud ni Japan high tech dining Japan Di po ni palupig Wala. ng Japan in terms ng mga inunana oy. high tech na sila nya mauto ka ng kabalo ka unsay gibuhat sa doktor gipadad-an raw og tambal nga kung muhuot ko na akong dughan maglisod ko ginhawa ipainom to murag kaduha ra man siguro ko kaadlaw nang inom murag dili na ko ganan mo inom Brad kay mura man kog nagkalala unya kanang tan-aw na ko sa kong ihi Brad tinaw naman kaayo ko Ginoo murag sign na gyud ni siya murag mo give up na jud ko wala na pertinang dautan ako nya maghinukto ko Brad tagai ko kay gayon Ginoo kay kana lang gyud akong pangayoon nimo Lord pangayoon jud na ako Ginoo niingon naman ko nimo Ginoo nga di na ko mangayo pero karon pangayoon ako nimo Lord nga pabuta kog Domingo Lord Kanela sang Domingo haron kay magkapangumpisal ko. Mao to Brad lista ginako kabaw ko sa gibuhat nako kilista na ako kung mga sala unang dagko yung mga sala bahala ng binyal kay ang binyal makuha ra man na sa mesa ka ng igdayng sugod dito yung kinadak ang sala mauni na dito naghila ko atubangan sa pari gibasa gyud ako inko Father pwede na ko basahon kay kung dili na ko basahon Father makalimtan niya nako sige basahan lang buto gibasa nako mo to nga kanang paghuman ako kumpisal Brad niingon jud ko mura ko gaan kay kung paminaw ko ikaw na bahala na ko Ginoo ikaw na bahala na grabe no nindotas pumati no wala na ko'y kahadlok Ginoo
dito ang akong gipangayo Domingo ra pabutan ng Domingo. Karon na daghan mong Domingo ha. Wa bitaw ko kabantay brad na kanang hinahinay nga na nabalik ang akong pangunahuna o ang akong kusog. Wa sa ko kabahat ka di na ko kahinomdom brad kanus di na jud ko kahinomdom ko. Gusto jud na akong hinomdoman at sa akong adlawan na ayaw wala dili ko kahinomdom. Nindot. Nya grabe ni anak mo na ni anak ko no sa katong mga kaubanan unta nako hopefully lang unta nga dili na to pabuton ba nga kanang kuan bitaw kinanglan pag kanang kuan karon pa lang taga na to higayon ablihin na to atong kasing-kasing kay no ang atong mga adlaw diri bilang na ang atong adlaw sa kalibutan. Tama. Dili begad kanilong last diri. Daghay nag-istorya karon ini kaugma wala na. Namuak. Pareha akong papa. Akong papa. Nag-istorya may buntag pa sa akong papa. Pagka mga alas 7 sa gabi nakadawat tawag-tawag mapatay na akong papa. Mabitaw na mo nang makaanak ko brado nga kung naamantay higayon karon dili na to dugay-dugayon kay ang ugma wala joy siguro. Lagi? Wala siguro ang ugma. Di na to matag-an ba? Dili brad kadaghang mga panghitabo karon sa kalibutan nagtuo ka. May pamantog makaingon ka ba nga may pamanong tabi ganinan tig-i ka mga paghapon. Tinuod na siya brad. Ang kuan sa kong Paris kanang supervisor man siguro na siya sa kong Paris nagduwa siya basketball pag magduwa sa basketball nindagan kay niinom og tubig matay ning duol pag ganiyang anak kay inom og tubig ning gakos niya mitig-ik na oy ana tinuod na siya brad mo nang karon daghan kay mga panghitabo mo nang ako bitaw no mahadlok ko brad mo nang every time bitaw no ako sa panggalingon makaanak ko ako makabantay nga nabitaw ko nabuhat nga dili maayo mangayo jud ka dahil ko pasaylo sa Ginoo brad unya tan-aw na ko bisag bag-o pa ko nakakumpisal mo pisal ko Ginoo ko kabalo ka sa ko nimo paog lagi no sakto gyud madlog sa Ginoo nya kabalo jud ka Lord nga deep inside jud ingon jud ko nga madlog jud ko iputang ko sa impierno. Okay na to purgatorio kay kandidato para langit man to pero kana impierno wala gina. Okay ra kay purgatorio pero kung nabiya kay mortal sin kandidato ba jud sa gusto lang ka mortal sin. Usa lang kay ang requirements man gud sa impierno usa ka mortal sin diha juga padulong. Kandidato biya ka sumunang makuyawan. Ako biyang style ng obrad gimonitor na ko ang galingon kay since labi na kanang akong trabaho no kanang pirmi mag-away sa akong checker sa opisina makabantay gani ko nga sakit na ko mga istorya mamalandong na dayon ko ana nya depende sa gibug-aton sa akong giistorya bitaw kay kontrolado sa dang akong pag-istorya mahadlok lagi ko brad kanang sobra-sobra ra mo istorya mahadlok ko kay wa ko kabalo kung unsa ka gibug-aton ang akong naistorya niya so ang ginuorbe yung mo judge sa anak so mo na feel na ko nga sakit na gyud mo na mangumpisal ko kay kanang pasaylo taon ko Ginoo kay ang taong akong istoryahan biya kanang sa opisina wa biya ko kaila kay online man among trabaho sila ray nakaila namo nang niya na ko pasaylo taon ko Ginoo muna kung dili jud ko alanganin jud bitaw ko maadto kog simbahan magpisal ko muna mo istorya ko sa pare akong nauno sige na lang balik sa pamingon lang siguro pare unsa ba taming ko ana sige magbalik-balik pero bahala na total dili man ang pare akong giadto dito si Kristo man sakto tama giday tama dili bahalang magsikubalik-balik bahalag na pamilyar na sa pare niya kung naong bahala dili kay si Kristo ang akong kuan dili ang pare di na lang na to ni hisgutan ter kaning
usa maning bayad-bayaran ning inyuhang mga membro sa una para magsabadista lang, bayrag kwarta, para Apple cellphone, kay murag malain. Ang pinaka-importante ra gid murag yung conversion dire nga nindot kay tanan. Sa laing sikta sa SDA baboy ug sabador ay gibantayan dili ang konsensya. Okay. Salamat kay sa panahon ni Motir ha. Sige ba. Sa imong paghatag gayon nga na-interview ka nako dire gikan sa Sabadista nga nagkatoliko na. Nya namis lang ko kay daghan day kay kag mga kuan mga kasinatian sad mga experience mga milagro nga nadawat sa kinabuhi no. Grabe. Makapadasig yung pagtuo jud. Dirira na ako. Dirira sa Katoliko nako na nadawat, brad. Nawa nimo nadawat sa imong pagkasabadista sa una. Porbida. Wala. Grabe. So, Ter, sinaot nga ang Dios magauban kanimo sa kanunay sa gihapon unya amping dia sa Japan ha. Hinaot nga ang imong pagtuo sa hinaot imong pagtuo sa pagkakatoliko nimo. Salamat daan sa imong pagkakatoliko nga unta dili na maparog hangtod-hangtod lig-on sa gihapon sa kanunay. Straight to the point. Okay. God bless. Sige, God bless sis. Okay, salamat sa panahon. Alright. So, mao to si Sister Vanji, no? Nga sa una sa Badista karon nagkatoliko na.